Hello, gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasan manikab sa trusing sa napod na nagan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Ngamsakbay ti drama makablawang pa dagwarda Lemar angko dita Luna Isabela, Marjorie Garcia kani Jovith Rillera from Jeddah. Kastiman nga rod ti kunani kab sa trusing. Dear manang biyanang, siyak tay tawa dinamo ti umisem. Iso nga ibagbaga dagiti tatawa kas labakbaklayak kano ti problema ti sangalubungan iti kastoya jarko. Jak man na mo nga naglaka kami nga gungat. Kat kasla na kay ruwama kun ti kasta. Kat apno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Rosing bakag, nakitam tay butas ka. Jak mat makita ni Jenna ng kabila. Ay, unay mo daytan edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa isimpam namin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulang. Nala, biro ka kay Jelikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day tauk-ukupam. Damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mat, tila ibagbaga naman. Ala, tayo nakarod sa pula na. Dayta ti kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagin nyo amin kanya, makapasuro. Unay kat na asawa ko na yan. Napudot aka na yun ti ulo na. Ay, no apay mo takasta tinagbalin ng asawa ko. Napudot aka na yun ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting, ay masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestran. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting niyo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot abastag pa-meeting latan nga awan gap-gapo na kayo? Di da pa'y laisurat, taipawit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting-meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaigna nagtamula masabsabong. Disturbo am ti panagdakkel da, kaalis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, tasaan asikati agbambanog amang yal adis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Akat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Amang ano importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapanang, masadotak. Makumikumak. Ruseng, anyat kukwa, manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak. Damagan nyo pa'y lang. Apay, yalis mo man ang dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kintapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat mat nga ikatinday tuyan ay Nay, apay, agpupudot kan sa manay. Ay na makapasurong nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanada taong. Aga ginanaka mga mabalin mo mo ginanano kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada lang mo't dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ka ti trabaho. Makabannog latta. Masikuranak no jak malpas da diti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam sa amot ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Ammo mati umisam edi. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kigden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang.
Saan atila pakibibyangan nyo? Concern na klaang anak ko. Isungag damaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buy-buya kanya. Nalangarod, mapana kundi ta store. Naidagasak lang. Anyat masida, Rosing bakit? Jay nabati idi aldaw adinengdeng Nabanugak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pengaron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di At then sangpet ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador ka mo't edo. Gumatang ka iti kumpurmi. Kat pasalubong ko mat ngarod kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan ka mat Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisot ka mat ngami nakanayon. Bakit? Agragsak ka mat Apay ay, apilitan nagragsak. Katawan nga rod raragsakan. Ay, mandi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan ni tirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Jak amukin ka. Ang drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama? Adula amin. Apay mat na dya asawa mi daw. Lima ba sa kijabalayo itay ngam na kami suot kitdain. Kasasaok ngam di pa'y sumumpat. Ay, jak manamoy ti da dya asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan bait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi anailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wala, di mo ikikan, iti kwarta, isa akas jay. Ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gidakin ko na. Laglaka pa'y nga gungungat no kwa. Ada tayo na minsan ngayon nangaw da ija istor, kat tayo na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabakin ko na. Di na ngamin kayat ti marabrabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pabainan na. Bagbaga akmoy. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaisaw no, da sa balya pakakumikuman na. Maring masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabim makitan iti hustam. Tadimot umisam apulusan. Anya dagijay intulod da dito ang materyales. Anom dagijay, Edo? Sorpresa ken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan di tasango ti balay. Addanton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kaya't ko ngamin nga da sa bali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tagda na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresakin ka. Katwan nasaya at mat na ni. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Iso nga rod, aday tati na panunot ka. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyaw, kasya. Una, basta awan utang, Edo. Babayag ka di pa iti order may manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay no di kay makauray, mapan kayo iti sa bali apag tagilakman. Ha? Di kay makauray. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas iti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Nga mabit lang mata.
Malangaron, inton maminsan laangan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka kaning, adda pa'y kukuha. Adalod mau. Wen, adda, makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Ikit, di ka agungot Ibagamitin na saya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo, hindi kayo makawawat. Agdamdam magkaklang may manatimaday ti panagdamag ko aya. Kit-kitaam nga dakukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalang ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Tama. Apay. Maditi umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak mo't lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimat gatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngamni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. Adda damot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan manong ong tamida ngamen. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano ang maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara matla iti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan kang malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam. Awan bibiyang ko ditan. Sarakon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaan, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Katipang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng montaglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanya na igatang iti materyales na nayaramid ng store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Wala nga ron tatang. Sayang talaga taadong tinagastos ko iti na dyan. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Ay, kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagaya mabagay taglako na jay. Taabugan na mo't nagiti customer na. Wala nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro kas dyan na. Wala hangim no kas dyan ti trabaho na. Ti aglakaw. Suruan na mat ti umisam Uray, kundit la ko mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa nagiti customer na. Jak manam mo ti asawak tatang. Kaslabak-baklayan na ti problema ti sangalubungan iti kas ti adjar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanaisaran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay nauray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam.
Nakararsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasaw, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mo't basit ti umisem. Kanalo mamay apa nagsao. Sana pasig nga inungot. Bugbog kawang paida. Apa ang dagiti customer mo? Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawa. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabaling. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda ajak pagan ano ida? Edo lang kay, apay, di ka sundar kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko, bakit? Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan na tiyan, marikrik na. Kimaroy di rabi eh. Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala ta na eh. Agkapsot ako na yan. Marikatanak, bakit? Alyat ko na ti Dr. Rosay. In-examine dan di idaw. Wantata. Apay ngagsangit ka nga ay. Masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya, ay sus, apay na ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasimit nga rod sa anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, nanang, tapagpuna. pagpuhunam nga. Nga aglako manan ija istura. Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa. Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang. Ikarigatak nga ay aywan dagiti sigod ang customer ko. Day tamat la ti amok apagkwartaan. Ti panaglako. Tawan mat sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Tagpatulong taken kwa na. Anda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong kan ka anak ko. Barbecue, pagbalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka gayam na umisam ka manang Rosing. Agyaman na kasalya. Ayabam dagiti kakadwam tagmerienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka manan, manang. Wen, tani kasapulan mat amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. ay kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, balasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwa. Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kanat-natay. Wen tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawa. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas. Mauno kasta nga umisem ka. Amo kun ti teknik ti aglako tatang. Ket nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam, tanalagan ti baruhong. Wena, kan maingganyo ti customer agumatang, no naisam ti rupa taglaklakaw, Roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastya, nakapsot tatang. Agpapigsa ka, patib ka rin ti pakinagamaw. Talaga kasta tiraramidag tatang. Katagyaman lang tadda kayo amang patpatibker kanyak.
Imadumot kan ti customer jay asawa. Uwan nga ron, nakasursuro nga minan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga glaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manandatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakaw mi tinagmalam bakit? Mayat na kay, ado tinaglakwa. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wan, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka itanakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na? Nagsingpot ka pa'y kanya. Ngauray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanya? Iso nga ita, bumawi akan ka na kay. Agpaimbag kawan? Uwan bakit? Agyaman ako na eh. Ikararagta nga gimbaga ko. Pinagasak nga ro ti asawa ket kaasi ti apo inot a pimigsa. Aging nga nakatrabaho manan. Ngam kit di agtultuloy latta ti panagpapaagas na iso a pinadakkel ko met ti pagtagilakwak ket nagtultuloy met ti kinasayaat ko kadagiti customer ko. Nasursurok ti makipulapol kadakwada, manipud na pasamak ti kasjay iti asawak. Iso tinakdiraklatan, tamabuteng ako na mapukaw manan ti pagsapula. Alakastan, ti gayem mo, Rosing. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay wanay sagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kada kayo amin, at timanan tigayam yo, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kapkablaw kada kayo itinaimbag kan, naragsak nga oras yo amin ngawan labas. Kapadasan ni Cubs at Barbie, sana pudnoanagan, ti may drama diti manang biyanang a drama, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello mampay, kada June Bautista dita Baggaw Cagayan, Marvin Balcanaw, kiniteng Rantayo. Kastiman di ko na ni Cubs at Barbie. Dear manang biyanang, may saak abading kat Jackie Libak adon dagiti nagbalin a nobyok, ngam dimtang ti punto akasla na umaakon ngagboy-boy pren latan. Tawan man lati uray may sa kadakwada anang seryoso kanya. Isa na panunod ko ti makirelasyon iti lakyan, takayat kon tagsimpa. Ta at least mabalin may tagkalaysa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, nabayagan ngayon kalik na ito anagan. Ng Bartulo kay pala, Bartulo kanyak mat. Barbie, kung ayo ka di. No, babae ta sawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla padam. Saanay? Babae, ta sawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron. Yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung matananang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mo. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Ah, anyat kayat mo asawan? Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha?
Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki, no? Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat nga mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta, adan nobyam. Asinaw? Adan nanang. Nabayagan nga adan nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta. Kasla kababayin mat. Mabayin kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kitin. Asino nga ro tinubyom? Taga ano? Bayan niyo, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, iso ti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga warasyon, nana. Agmanuak. Ha? Kasyan nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang ko latan, nana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo naman. Amay sa abading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, ba't di sa bagay, wan. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kan ragsak damot. At dapay anak da. Wana, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin na ta. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Nakaragsa ti makamamukin ka abalayan. Kasta akmat abalayan. Ay na kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok agnanayon na alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kadyaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Uwan nga rod awan ba't kit didakas na tababae kan lalaki damot. Why na balayan? Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak kakadimat lang, di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang ron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa. Kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbali utakuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan. Naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito unag ti balay. Kan nukas jay amapandag trabaho. Agkuykuyog da. Kan agkuyog dan tumanan nga agawid. Aya, mayat nga ron, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga po ko tabalayan, ha? Awan pa'y matibag-bagada kanya. Numasikogan nito may abalayan.
Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kasla babae lata mo jay anak kao. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos da lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Isuanjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat may kini Barbie. Dua kayo kani tatang amakang ngagiti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya nga day ta surprise sayaw kada kamay. At danton apo kuyo, tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko? Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsagana kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo kuyo. Agpractice kayo nga gaw awir. Tawalo, tinagtulagan mi ngagbalingan na. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat mabalinan. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit dia. Wano talo ti kayat kong walo mo ti kayat ni Barbie. Oy no, nariga ti pasit nga anak. May mayat ka ano, ta naragragsak. Basta siya, walo ti kayat kong agbalin nga anak. Period. Mangantay yung Tommy, nakagao kami kaninanang. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pa'y. Diyan na marinate na pork chop na dyan. Di mo paboritom na dyan. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga eh. Tuyo, ti kayat ko. Kan sana prito. Na ituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagidaram usan. Bumangon ka ditan. Kita man tayo suraem. Nagulo-gulo tabok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam taginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat taginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di ka mat ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bagik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, uwan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiitin nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tati aganak iti normal, Barbie. Kabalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro ti aganakan. Agans ka sa nabalay ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti pasngay mo nga anak ta. Anday ko! Kasyanak ko mapo! Anday ko! Matayag saan! Rumar ka na anak ko! Manjakan! Manjakan! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sa nabali, tanaka-anakan. O, kita ang anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta doa. Uwan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumad ngamin kang ka, anapipintas, kan nagugwapo, tagbalingan nakta.
Kasla marikriknak pa ilang tiriknak idi nagpasngayak. Jak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Ngaminton may kadua, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Nalakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan Kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadua na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat magngarod. Basta manjakon. Oren at mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalaya. Kaing-ingas na giti anak ta. Wan nga rod, ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw kan nagtangos ti agong na. Naginnalaan na abalaya. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukota. No kasto'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da, napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Doan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orewawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapalat anak ta. Mayunan tamit Oray saan nga roden na walo. Oray upat latan. Doa lalaki, kan doa babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan na talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog? Adda narigat, adda mat saan? Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapanak iji klinik. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akong ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapa na dyan akta. Nayunan ta pa'y oray dua. Manjak nga rodan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapa yung babae. Tapno ada pang beauty queen nga nakta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manen. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka asimrot dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka sigod akas na? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrot ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa kiti babae, tap na aganak kami ti adlo, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam? Wan nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumanik kanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin muston, hanggang di namat kayatan ti agsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam anaimbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Sabay-bay akon. Makapadismaya. Rabin, ngam awampay lang da dya Barbie nanang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetiks da dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog tisan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog, anak ko. Saan nga rodan? Nagrigat.
Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tatigurguraan na. Iso ako nam akaslat timam na yan kan ka. Diyak mo ngun siguro nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalalaki kanya. Di naklapdan, iti kayat kong aramiden, tawan matlat pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pagdong aron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabaho. Barbie, namin adun na ilawan ta. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungin, tawan matlat pakibiyangan ay triknak. Sinakit din ata datantiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan. Napagpiliin na, sikatipiliet. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't ko nga mentiyag paado. Wan na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Magyamanak Maxine, oy na, naimbagpaikin ka ta maawatan nak. Ngamdaya sawak, ay, dinak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata, babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Tasina ako ni Tommy. Datantiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga garamin, iti pagdaksanta. Awanan kay tibain. Ay, di ka itong paa. Anya ka magtang Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka, kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tap na mga barwanan ta. Ngam kastagayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung pake mami na nagargarat mo tapumanaw kan, Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na kuma, Tommy. Sapay ko mata maawatan nak. Kasapula kami ti ado nga anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan ba't ngay malay ti agong ta? Tolnos tamat ngagpadpada. Ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kuha. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit timpas ngay mo. Kuha. Saan pa'y amadlaw ita, tabasit pa'y? Nakaanak ka gaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumano ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo tibagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Potot ko timpas nga ni Maxine. Napaya ka nagdun na kami, iti lugar mi. Ngam iti aginawan, pimbanaw, tanaw man kanyak. Anya? Abangan nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak kao. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak lagi ti pamariknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita. Apay nga may na nagbabae ka anak kao. Kat masikog pa'y gaya man. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Linokonak na diya babae. Ay, kaya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay.
Ngam saan ba't gaya managtaod kin ka? Pag nakmam na ita, napasamak kin ka. Narigat ngamin ti manglukaw, ta narigat ti makarma, anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apenganda ka. Umayak agad daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababaw yak tinaramid ko. Nakulapan ti panunod ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagbasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta, takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Isungala, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimtang ka. Ala, kasano nga rutaytan. Jakmat kaya tamarigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan, ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Ala, di ka madalagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapno saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, idinagsikog manan ti asawak. Jak mataninuli ti naramid ko, ti panagbasol ko. Pagbababawyak day jengin naramid ko iso akanayon ti panagsorry kiti asawak. Kat ita dakkalan dagitidwangan nakmi, kat napintas kan gwapo dagitoy. Kat ipanpanakkel mi unay ida ta di makkalda na saya at nganak. Alakastan, tigayim mo, Barbie. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Thank you! Itisanya pan nakaumumang agdangdangag kadagiti drama ama ng biyanang kan biag ti tao amay patpatangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa san napudnanagan ti may drama itangam sakbay na makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family from Brenda Kiape ni Marites Obeda kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Aisa, dear manang biyanang, kinaapal ka na nga to a pride, titinartarakan ko diti puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigo da kadalak, nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat sana nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan launay tinakam ko, apay nga isupay asaan na nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Agad kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. Na daw kasyon di ti lugar tayo. Na kayo akanayon tagkuy-kuyog iday. Idiya? Saanitan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan?
Anda baso na ka, unaw. Jak kaya tikas jak klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Ha? Palangguan daya? Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang, tabi maknang idinag-abroad. Dakil nga may sweldo na abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag di ti lugar tayo. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na abroad, iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jet. Ay, saan ko nga roda na gayem, day, jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo, dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kawan anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nangro na dagiti gagayim ko. Inak man gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamot tanday jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayam mo nga rod? Friend ko mat ni amok idi. Namjak man amo, kasaan mat itan? Anya? Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. Awan samot. Addan salay jay balayda. Di marumrumwar no kwa. Anya? Sayang ti inadal na no saan niya trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakot. Alang nga rod ta sarong karaktuman day di agayam ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya? Umay lagpasikat day ta. Di alaan di chocolate ngay tad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itid na kadang ijipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abim maknangan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi jay nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang amiswa. Idagis iskwila kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na edi. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa, nakaadalak ng isungay, awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang miswa. Saan nagapotabimak na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ayun, umay kay to iti balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag-birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam, ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, saan balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Apay, bawal, nana. Wan nga rod, maiparit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na no mangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaengen balasan ko. Agasem dayjay akin na palangguad na ngay anak ko.
Awan nag-birthday ngam agpasken da kano. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisi na kaya? Oray siyak. Jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal taramiden dan. Apay, magsarsaritaan nyo dito nga agin Tawra la gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan yaw. Damelay abalik bayan na. Agasum dayta. Agpaskanda nga oray awan mat ag-birthday. Di kayo kat agyaman. Para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangaron ba't agparaman? Kasjay ati mayat. Amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalagbibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw. Di kay kat mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay? Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yan. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman abumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo day jay. Di man sang kauling ngay bagaday tagayem-gayem. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayem ko tatang. Agraraman tumulaang dayjay kawan na ilepas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Nangato ti standard ko. Amoyo mo't adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder rak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak tinadal ko. Kandi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutak ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmat ngaminan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may imbes ako rektaram jay anak ta iti madingay bagbagana. Saan ta paspasuro tambay? Katagpay sumo ngamin dagiti bagbagana. May samot jay inanang agraraman. Na-pride ngamin ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Anda pa yung negosyo nan. Kentalon nagitilugan na. E dinto tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbaknang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman ati inadal na ngam saan may. Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kid di a high pride ni Aisa. Sikati malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa. Ada ka no aramiden na balasang ka. Isa saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kon ang makainmistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na.
Oy, mayatin balasan ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo amanga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tada. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal? Saan balasang ka? Mabalin. Awan ti bawal kada kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kantigay mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagjagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di tabalay damilay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot na ita. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawan-wan mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapal niyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto ititanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakitaan man mo dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsi ka. Wan, di ka di mandanagan ta umadani naman pasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Barang day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aiza, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga minilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Ket dakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsana. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem Melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Ay, jay gayam ko ananang. Ni Aisa, mas awak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan na. Ngam kas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan na. Timam na itipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan na ajak amo. Ay di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo iso akas jay. Mapelo siguro ta syempre. Iso adi adal saan abimaknang. Angam sika ase kanyar college lat na ilepas na napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo.
Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigi ak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso baybay amon. Sana balay ta, saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di Ngamadi lang amin tiriknak, nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kuha na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubli akmanan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No dikat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwang agna dito'y lindon? Siyak Aisa. Ha? Kunak man na dabalay mo? Anda. Ngam kadwaan ka palaan dito'y. Tamang mabuteng kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga noon kadwak dito'y. Kaano nga ron ti pa nagrugik ngagtrabaho ngay? Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Kunak man ko na mapagbalinan na nga assistant mo? Saan na masapol? Tadyak kayat ngagbanog ka. Di ka madanagan. Tasyak timang bayad iti abang mo dito Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad dated ko akwartakin ka iti binulan. Basta, ayatin nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Oh, apa yan nagbigat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawan na ita anayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. O ita mo nagiti dadakal mo. Ala, ay, makamuditan. Uray ta do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No ayan nan, no nakatrabaho mo't langan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pa lang, nagsweldo adagosan. Kas jay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na sweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tigatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan tanga ramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi ano kas dya makaawawid ha. Ay saan? Ang mga madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makaawid ka, ibagam taagawid ta adwa. Ay sanan. Saan tapay lang agaw-awid lindon. Kababain. No makita day di lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalang ijay. I-add friend kon di lastog agayim ko. Tapakita ak mamat. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamat. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kanilindon. Tapno kampay iti. Siyak tagman maneho. Pakita akman day di amelay. Ang jak iposti rupa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay?
Napintasak ngam kas di titsura tinubiyaw. Oho, oraw awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta, my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Itam na iti dadakal mo Ay, saanan? Ornungak lang ang tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala makamo ka, my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mamag-shopping. Ha? Ka? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito ang mga lumapukawak. Alangaron, agrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka? Pangdagdag pugi Addatan diti restaurant. Ikatemon at maskan shades mo. Kasan o makapangan ka no nakamas kamat. Kan kasan o makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kunak tumat ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, Lindon, ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito Pangasim, di ka agis kantalo dito Ay, Lindon, asin no tayo ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibagak kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikati kabito'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinuan. At dalat ang babaeng Lindon! Katsikamot ang babae. Garatigit kamot. May kan Lindon. Agawid tan. Ano saan? Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid ka nga, Roder. Umay kan. Apay ngay, pinanawan nak mo ni Lindon. Binaybayan nak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko nak. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay. Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Tarupam, kasla na sugat. Diyak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Diyak mat ngamin amo ti turturong akijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na akwartak. Nawadwad mo ito na day jay ngam. Diyak ko nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit abakrang ko, tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya? Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay nagbakbakwar ka, Aisa. Kagap-gap ko kay klinik tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya arumo pa iti ama na dahito Sana guwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. Wayawan pa tinakaalami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadan dita. Anyalangan nga ti sawan iti tao kanyak. Ay, katno anyaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo,
Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Pudno nga ididamo talaga ajak kaya ti panagsikog ko. Nga mawan na ramidak no di tinangaklon itigasat ko. Ado tinangngag ko asao-sao dagiti tattao nga tinilmon ko amin dagita. Kaya't idimpas ngay konti anak ko nagdanaga. Tamangan ko no kayong ingas launay ti ama na. Ngam syakmat ti malaan na. Ngam no pa'y kasta ado tinamiris kabidot ko gapoy ti kastoya nagbanaga. Ado tinagbasulak iti kalabas. Ti kinauyaw ko kan ti kinangato ti pride ko. Awan gaya matalaga tinapinta sa pagtungpalam, no dakas dagari iti kaunggam. Alakastan, tigayem mo, Aisa. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.